Sabun ahong pen kiwan araki aharmu heroin puthot lahori janalong keneplong. Hamne nalong International Labor Day mesen pen katalon pon. Karbi Anglong Labor Union atum penta International Labor Day mesen pen talon pon. Kardong pini karbi prime tuma bir talong pen elisami raniti mungpi a pen nona joik tha bir tang ton pen Bukazan sub division alo khotkoti thana angkang lahori janalong padap sabuna hom pen kiban draki aharmu heroin puthot nepdunlong lilo pusikat neusalong bir tanang pale Bukazan sub division ka chilenga tawar pi non ke araki aharmu kewan ka chongwa tawar arong chiplang tanglong Padap Manipur pen ke bang bom AS01 JC2511 alakha abasaphan langpang tingdun pen sabun ahom aloka patu pen ke bang chongwa raki aharmu gram pharo isira narkepra topor sirkepra troxy heroin puthot nepdun long bas kate wara bangpu Manipur asor thaudam nongdimba mete ardeng pen sikasturi kreke thomra pharo atangkata raikomatum longpon BJYM Socheng Mandal Committee pen pater pipongsi pini hamren hitikimi multi utility building ahong chatayalong International Labor Day katalona jame kapaman pona birta pherangki hundor kropen birta nang pale Ada por phai kresia por Joy Singh Kro Meipu BJYM Socheng Mandal Committee pen Meijipain pupongsi Meyalong Alihiaman pen BJYM West Karbi Anglong Meipu Pritom Rongpi Socheng VDC Chairman Roman Pator Hamren Municipal Board Dun Meipu Hetsing Rong Parpen Danglok Ongdung Akithek Kedingatuk Meyalong Chitokdun Labor Indignity Puathe PNC Katalon Pon Bangso Jame Kalong Hamren Labor Union Atum pen Danglok Break jam aham phang asong atong ta chetong don si jame katalon alir achang pidul katitong don aluhi atum pen kopia potsi pini Labor Day katalon nako kalam the chethan chimong pon laswalong BJYM Socheng Mandal Committee pen setame RDK pipon nako kalam the Meipu Joy Singh Kro pen phera kya tama phan pachini pon Socheng Mandal BJYM pen International Labor Day talonang kok mane lage nili tumde le taloni galilo aho hake mohe tail tum than lo International Labor Day pukar ni siar ni nang hok pichot sita Labor Day pulong bangke a association ben sitaloni pulam gali jungjung hem ta lake sitalon rep me athe ili tum service ili tum pa ili tum po tum an sita me a tum ke labor side lo sita ili tum pinyar ni ili tum ke poor ni mate Father's Day pu sitalon chot ta ili tum hem bangke Father's Day pu te pu phai tum ke keng than piji e pai ma keng than pi ta ili tum Labor's Day pu bang tum claim asila bangke nilitum det pukalilo abang putin sitame ke claim nang ya kamlo lake apot sila dak thang kacherap ave mothe International Labor Day lake isia det bang fix lo posil tum roi nai ya ka lam ke posin tum katalon po Labor's Day punitum pinidak talon pon lo asila dak talon dera bangke munungwe bang ni tum cultural night nuji lutunaning we lo sila so lutunaning we bangke ni tum chingwai lo ok ha lam bangke International Labor Day puke ki jogar ni lo la so pangsi litum nonanar lo mai domat prat tun la bangkali ahok lo itum ning arong ta chipi nai la simunung we bangani tum lutunaning we mesen pen kapi chunia phan kato we phana chuning ri sin to program ta pathe dung nang ko si chingwai lo la sinon litum lunse po sonjit ronghang lunse pi nituti mungpi lovely cropi la pen ke ni tum Karbi Anglong chithang klong aben celestial sphere optic inertia pen ke tum local pen hajerot lai to mane tum phapon selang tum cisik cedang bom lo alang tum bang bom lo asi munung we bang tum baji trok bang tum local MLA akai sa rup sing teron la pen tum local chairman atum alang tum akerap pen tum program da pichun lo selang tum se earning sambai trok la bang solo tunaning we kupon po Karbi Anglong Labor Union tiri piatom penta aruni phai isiarni dipuru Samsung Sing ingti amil biryalong International Labor Day mesen pen katalon pona birta nangle Karbi Anglong Labor Union tiri piatum pencepater pipongsi bangso aja mek dengpon ada por final ke papor penching room si kalua maipu mensing rongpi lapen kongchun bang rising milik atum pensi song alama ingthurpon bangso phit maipu pen mesen sanalam the kalu klem bang pu bang piatuma phat parjupon bangso along
kalu dun mei pi sang pi reng pi terang pi kaku han se pi si prarai bida seng rong pi sonjit kramsak lapen pinang an aradatum chetong dun renti Element Mensing Rongpi, Nili Karbi Anglong Labor Union Central Committee of President Lo. Lasani tum kacuning di Jabang ke, ili tum lada Karbi Anglong Ri, ili tum methang labang so kacuklem sai cutiki punon ason punoy government pen ba council pen li tum pam awar sai nang pinang ji aleng li tum tama thapon nang ji pan ma thapon bek nang ji ili tum labang so li tum methang yong si methang council do kok pen methang jelang le ba labang so kadok kawe itum cerap re plo itum komalo litum banang kala dakang kelang ponji lasinon ke bang jelangan ke nilitum akemang itum Karbianglong Labor Union pen akemang ke nilitum Karbianglong Labor Union itum akar I kadok kawe solang dorat jiudat song pan anilitum banang kelang ponja pan nitum Labor Union IEM Labor teman IEM nitum pan nanglang konvek nangji pan nilitum pan Labor IEM nang pipon nangji nitum makemang lah lo nitum manang pipon pe pete nitum koson si kereng po nitum koson si nitum ke charge apon po labang solam na itum mathapon chon nangji da konsil ke cari MP CM IEM atum MLA atum sita melang tum ta mathapon vek nangji alam lake litum cicini kituk dat Karbianglong Karbiarat atum ke kituk dat atum ang sei lasi dopik dong litum ke papi hupo sih lasi ke paprang ponja pan ke alang litum pensi than ponangji alang litum pen IEM tami ar pudolo tangke litum lebar tum reng dop reng ni congdat cotolo pet ke litum reng nun po lain lo nili ke bang jilang an aleng litum non 2022 pen ke lebar IEM nang konvek nangji lakan litum makeman ke litum cum cetik ke litum labang so ke litum bori ponji lain lo. On this 1st May of 2022 millennium, we on behalf of Karbianglong Labor Union Central Executive Committee, I'm Sri Bidar Singh Rongpi District. That is why we have the special privileges and peaceful demands to the Honorable Prime Minister of India. Number one demand that we need the equal right and equal distribution for the labor welfare. Because we have the Labor Minister of India, Union Labor Minister Sir Santosh Kumar Gangwar, as well as the Cabinet Minister Sir Sanjoy Kisan in Assam government. But they did not reply, they did not give any answer, any commitment for our labor promotion. That is why we are very awkward, very wretched and very tribulated conditions in our Karbianglong Labor District. That is why we are demanding again the number 2 demand. That is, we need the labor EM, mean executive member in our Karbianglong Autonomous Council. This is our very special demand. Without our labor EM, we cannot pass any kinds of bill. Because the Contract Labor Act in 1971 in the section 26 is not adopted for the labor people, labor society. And according to the parliamentarians, it is the number 78 training center. One industrial training institute is not enough for our general people. It is the government institute indeed. But we, the public administration, every kind of work, these days we cannot work because the labor and welfare is implemented and passed in the parliament as well as in the Assam government, but we are not receiving our welfare. This labor department is our fundamental right according to the Constitution of India. We need this labor department because the Karbianglong Autonomous Council, the leadership is not good for us without our labor department. Denarong patwa klamalong Denarong Labor Union arwa tumpen patre piponsi Labor Day katalantona birta perangki Rajiv Bepen birta nang pali. Pirthi adangalong Labor mate sai chokle matum anapan kang honpen jakong kachilong lapen kapachok pon arani pulote aru niphai ECR ni hanlo. Bangso arni laki ilitum adet chot kalisi Pirthi adang pipensi bangso Labor Day aning kanlang setami talon pon. Lasong si pining laptop setami Denarong Labor Union aru ahin penta Denarong angkang kidoan labor atum anching room si mesen pen Denarong patwa klamalong
Denarong Labor Union Meipu Rohon Timok lapen Kongchun Bang Binanda Mechatuma Hinpen Japon Linsi ada porpai nerkep aporpen lama pangjar ponsi puthot Kalitang Dharam Tero Napan Kachikimu Amilur Kaipong Bangso Labor Day Katalon Ponalong Dengao Municipal Board Chairman Prodip Ingti Chetongdun Denarong Town so Kangalong Stromik Hontha Kudu Stromik Hontha Ku Labangso Pini Mede Labangso Katalon Along Nilihin Penstame Chetongdun Lapen Ladak Aningkan Bang Song Amso se Peneng Bang Mede Labangso Katalon Bang Tepalang Nebon Chetlo Lapen Ani Monenti kebang bilang ani sitame anu se la sono hak milihin sitame ka cerap ka tu dudun ko lapen dak ansu se anikan ka prek ani huru bangke nilitum dak aliralon ko alang ditum mong cerap dun ko apa alang litum sitame mede la bangso ka talon laso ani kang hil ku laso ka cihok cuklem sodamatu laso kacehok arni bangke ceteng ni ne lapen arni kidingan ke bang bilang arni yang stame teng ni elo langsung si klaim pun asi kado wis stame alang litumhan nilehen kan ane hibjunu baju bang Mede tarik isi adi kanang palon sonhot kita pinta palon pon lasi kado kowe arat na ana sini litum nang kecil tu nang sirap tu litum lasi la anang kang litum cepat ya nilitum non kenang sot sar lar keti geding tu kan kacung hello nilitum malong asabak ini sibak hem nang kiji mini sar tuhan sendiri itu asi do unang nini teman ek room apanan tak si nili tu kaddo ko biahin sar CM apen sar bitia singhi apen sar kaddo ko be tumhan anak cuma de konsil so gitu anak ini tu kan tong sikot mente prabjin pen ini tuhan ini sibak hem mate kitu hisu ni la sawar sai du bang na chong tuhan prabjin pen ni kijima pasi pen kijima so tabli ni pat kontrol lo asi hin tel ni yok ni presiden Jang Mipo Nipai Thong Keparni Rek Maro Club Rong Plim Plam Along Don Suri Angkang Karbi Dimasa Nepali Pen Chenglok Kei Crazy Arong Astara Tong Pen Sangpi Niso Terang Pia Phan Kiwangji Karbi Anglong Autonomous Council MAC Bangku Bang Pikang Wai Mate Kilik Along Ongdung Awot Pen Kachipahai Ponji Ame Kipado Pona Birta Kat News Along Birta Nang Pali Donsari Constituency Pen Ningkan Poso Se Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Dibhusa Nang Manno Tebonta thang nat kacheng tura sonta theklongli lasi chudang tang Karbi Anglong Autonomous Council MAC bangphu bang phikang wai mate kilik ahot song wei mate independent pen karjab don aning kimesen kiduk kisung ara daphan kamatha pon thek abang phi sangpi niso terang pia phangsi Karbi Dimasa Nepali Adivasi akhe pen chenglok khei krisi Donsari Constituency ara alang liphasi vote people at nangpo lapen pahai vek popusi bangso amai pen pachini pong Daket Donsari habar cingrum pet pen niltum kaduk kawea rong asar pen cenglok rat doan pen niltum bangke non tip bangke niltum Donsari bangke belek a party phana bangke niltum campaign ta niltum na apa lulet det je phanan si amathalo je niltum akisung mange ruling party tum da kon lone apong niltum national party tum handa ka pahai Same laso kapahai bangke nilitum ahawa nilitum Donsari ahawar bangke nok ta kingthur theklong le laso pasi non itip bangke nilitum bangke niso terang pi phansi kiong dung avut pen kapahai ji phansi nilitum pini la bangso amai bangke nilitum kachepa lasintum laso amai kachepa pen bangke pini pen bangke nilitum arong lut pen niso terang pi phana bangke ong dung ang vot pen kapahai ji phansi nilitum bor ipo pasi pini la bangso amai pen nilitum chechak kon lo amar rai সকলে ইয়াত 12টা জনগোষ্ঠী আছে গোটেই জনগোষ্ঠীৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলৰ লগত একগোট আলোচনা কৰি এইবাৰ আমাৰ ধনচিৰি সমষ্টিত এটা পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই আমাৰ গোটেই ৰাইজৰ পৰা অৱগত কথাবোৰ লৈ পেলাই আগন্তুক ইলেকশ্যনত আমি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীকে জিকা আনাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটো প্ৰচেষ্টাৰে আজি এই আমাৰ লং পিম প্লাম
ৰেক মাৰোৱা কামত গোটেই ৰাজহুৱা ৰাইজৰ দায়িত্বশীল ব্যক্তিসকলৰ লগত লৈ পেলাই আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা পঠাই আমাৰ অনাগত দিনৰ ইলেকশ্যনত জিকাই আনিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে একমত হৈ তেখেতকে সমৰ্থন কৰিছোঁ। যিনি ধনশিৰি খ্ৰিপনি জাদি ফ্ৰা জাদি থিয়াহি ধৰম থিয়াহি জিং হাউচি কেণ্ডিডেটে সিলেক্ট খালাই হাইমানাंदो माने ख्रिप जादिनि डेभलपमेन्ट खालाहि ख्रिप जादिनि डेभलपमेन्ट माइमानि खालाहि ओरेबानि राजिराव इसिबु बाइगला जिं धनश्री दयाराव ख्रिप जादिनि लिडार बुथुजां चालि दादा जिं जिनि गेदेरनिफ्राय इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट निस तेरां पिखे जिं सेलेक्ट खालायबा Sonsi ronga saratung pen kating turamu pinang jipu amen pen pin puralu niso terang pi arideng pajirdun. Lapen tu alang lihin pen seta dong surya ronga sar lapen ara ratung pen pin puralu ki pajira teng pen kapapleng ponja phanta lamjak jipiteka. Doang khai krehini doan dala da kaching room ke litum dhonsuri kaching thur ki papit ong joini si kadu ka beta pinila son history sidak litum dhonsuri long history bonai lo jet dak rong sardo antak kadu ka be dak khai bang chi upesi rong sardo anta isipet ning isipet pen dura pet pen litum niliphanang pahai phan nutin ta dak jedon sar pen sila so mai padulo ako nilita alang tu kachidon laso kupi akha alang tu bisas aning ke the laso aning ke the je nili alang tum phan kene ki kirabi phan towar leun edim towar pale ki junalang leun e phan ki junalang ki pg phan alang tum kupi bisas kupi aning ke the ma pen alang tu alang litum nili phan nang kachidon tu no pon nili alang litum nang kachidon tu pot nili alang tum phan aning pa thelon alang tum kupi ma ke hang nang ke manga son pini memorandum nang pia pon nang ki pi nang ke tokjir ba nang pia paso memorandum ateng nili alang tuhan papleng bek to Bangso maya long rong asar riso rong par rong asar rong plim plam rajen rong hang mihang langso arong asar rup sing hang se SGB anparta penang anara ratom che tong don se me se ingsam jin pen me pichut po Sami Langso Sport Association atum pen pater pipongsi under 13 apen under 16 arta toma phan matha pongsi ru Samsung Sing ingti football championship angtung kitika patu pona berta kat new salong berta nang pali Kedamtang jangmi po nipa ingkora sir keparni Sami Langso Sport Association atum pen ru Samsung Sing ingti football championship under 13 apen under 16 atoma phan angtung kiti patu ponlo angtung kiti mate final match ka patwa long Sami Langso Morning Star Football Academy lapen denarong Morning Star Football Academy atumang bongsi under 13 lapen under 16 arta sitami patupon lasongsi under 16 arta atum kethek muchara jok under 13 arta tama phan parem detlo bangso along Karbi Anglong Autonomous Council iam Raju Tisu lapen Sami Langso Municipal Board Chairman Sami Langso Police Station OC atum chetong den rinti Langso Football Academy pen seperti pipon Ru Samsung Sing inti Memorial Football Tournament Championship ini bang bom pen pini angdung kiti long labang solong alu hisal po ini tim supat pon potinong kok arti amisi pencenglok Samlangso Police Station OC sir pencenglok dak Samlangso potinong kok kanti mondol maifu pencenglok alang lirong kecirabdun korte do ans tami pini labangso football championship cipate long mangsitong dulap asi labangso akhela bi pon ke kithurmi owe kimi atom fan ansu se khela aprang ke paprang pon thegi phansi labangso akimang pe sini tumda khela kibi pon labangso khela kibi pon ke letum kasing honai for tingnon korkanthi MSC mate EM sir nangsirabdun pik labangso logot Samlangso Municipal Board Chairman Sir Robinson Rongpi alang lista minang cirabdun pe labangso alang litum nang cirabdun jone sepini an labangso khela kepachun pon ik thekla Tane piniang dung kitil la chen ke hai pon bangke lake denarong Football Academy Morning Star Academy pusipu alang litum hin pensis khela chipahe ponro under 13 under 16 stame dak Samlangso Football Academy labangke
remdat lo 18 April pa khela bang ki pining si ke cheng cheng la athema labang aprang bipon ji pustamini tuma thapon stame bipon thekte athema loson ministerium playground ave khela adim ave lasi ahoglotima churuing tung la 14 kron thi mc mati em sir alangli akang hon pen kajin so pen ato ho badim stame labang so playground nang ministerium nang pipon thekpot alangli fanta churung tu lasi ansu se alangli fanta arna marni long hirjumi padona non malam so parapan birta mo ington iksenang আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ dihin namo phit buthot birta long wangthulo Koilamati Dhoniram ingti arong-along Koilamati angkang ateron lang niatum am kachingrum ame ningkang nisek pen me kipadopon Mealong alhi sarpuaman pen Karbianglong District Congress Committee dun meipu Samson ingti chetong dun Karbia kayalong kadu kawe pangrum pet pen kurphodo lasongsi kronjang lijang tungjang hanjang lapen ejang Isiarong along jongsi karbi kurpo ahim tun kabote choklim pulote lake rong marjong pusi kipupu Koilamati angkang kido ateron lang niatum lake ha phisar posar arni pen kewang cheng arong manke ha Arunachal Pradesh I State Lohit District pu along ripensi ha phusar ahut pen wangbomsi Koilamati angkang alongan nang palelo Labang so teron lang ni chingrum ame lake kidamtang surihini ratrok aningkan malom pensi Kalitang binut teron la pensar the teron atom bang hini matha ponsi sengpon lo Labang so teron lang ni chingrum ame ke sengpon mate akemang lake donrap angbong kachechini thu le thot chia phan lapen kiduk kisung ahut along apor sitame kachrap kachito dun chia phansi sengpon lo Mei pu sar the teron chunbang pitor teron dihin rimbang kangbura teron Perangke Mohon teron Joy Singh teron lapen bidisar Sunir teron Sar the teron kachari pon ame chari pon lo api teron langni kaching ramaja mek chethan chimum et api mealong Karbianglong District Congress Committee dun meipu Samson ingti chetong du mealong lam the jume sen lapen lunjir setame kidam tang pharokre sir kebra ner kep kebra isi aningkan ha Guwahati Radio Center along kithapdam alon mate chingrum petra so karbi K amilur mepri ripu alun jir kilun pipen kacetong sarpi sarpu atum aning arong rentilong Pini kacetong doan apam parju tekang Lapenan parta teron langni chingrum ame pen phusar phisar alu thui kape chon chia pha dor chit pen tangka nang chirap tun puputa chechak tekang Nilip constituency pen karjap junje phansi ni kisi kiglo nili ka chise kalam theba ke lalo je ili tom congress party pen kali pulotang te ili tum akema karbiara ta kema karbi longria kema chunune nasi nili pa constituency pa phanchat ke karbi longri acherai komji pulotang te ili tum akema ke article 244A lo handbrake lo la ke ili tum congress party si piun choji pitek choji apen pita ki piji kidamtang assembly election hot pustame ile tum leader Rahul Gandhi ji si nije card dak panda iklo je congress sarkar central along banglo kulotangke autonomous state ke nang pipo usini je dak nasinili karbia khai karbiara ba akaprek adola tum phananda ne chuniri ji nangli tum jongsi karbi anglong hemprek long nangji kuning ke hang binong kulotangke
BJP atum puno APHLC atum puno SGC atum puno ili tum leader Rahul Gandhi si Congress sarkar bang lo tang ke nang people puni je tang dari pikir nang li tum ta kado wita nak tudun pak nang ko BJP ta Congress pan sirap nang ko SGC ta Congress pan sirap nang ko APHLC tum ta Congress pan sirap nang ko jong si nang li tum cerap donde Congress pan ke pare makam claim bom pulo tang ke BJP puno APHLC puno SGC puno nang li tum handbrake nang ne puang theke cepak lang नीली बसर बिनों कलिमा कलां के लगे नीली बसर बिनों है सिता नीली मिठांग के चिप्पू बुलतां ते लगे कलिमा कलां मापू टिकट खांग दोनों पोसे के चक्रong बori मापू cuma napu dete lasilada नीली बसर fanjong se arjulo nakterono sor fanjong se arjulo bulon te chini po नीली पे मोइडम तले जाक सरकang sama long sido lasada नीली पे मोइडम long dam dete नीली पे मोइडम कलिमा कलां मापू ladak lang dam ten arju dam ten long te lage chini do temo lahai hello ilitum akhe aja konglo akhe culture is the backbone of a society lasi ilitum culture ilitum riti-niti ke pacha nahi phan ke nili ke lasi aprang pada ikem lok lasi nili ari so ejang phanchak kali nili Karbi Anglong ari so ejang phansi kilun kekan lun temo ke pachan ponje phan ke nili ning hang pik akam nili pusa habiteron na bangso habiteron ke alang liphan ke tegre penjok ke alang like ne teron bokailo na sonsi pusare silo na penko hini banke ni tuma phu thulo la banke sateron wa banke alang li lam ther ba pasi la ban kan ther teron kan ther so kulo na pennonan ke ni tum po phurun stame ko dam thulo owe ke thomlo nonili tum pen owe plilo akonili suma tum dhoni tum pen ke owe phoan lo nonili tum aswasu pen ke owe trogan dam tanglo la silabang so aprani tum apusa tum ke lahai akechilio chipol hai kanthum kage penejok alai tum kote bahini do inu banke habiteron polo inu banke ini erdang teron alang li erdang teron banke alang li ke ha wel nadam julo selang itu ta pirthe muni okcha po hikha ka vidya penjok alang li tu piniani anta obi khon dam tanglo ke hai samsung ti alang li ke nilip amulit binong alang li sar pita dak sarkang samalong si alang li kai damlo kichar chong nong tum la pan ti do tum ke ni tum hanlo selang li ke lokera mani binong lo tum manghon ne lo anso se alang phan tum alang li ma kam ti tu la bon na Teron lang ni tum kaching room jadi tum peneng pen ante kong ma kichok ani tum ching room pon no la si pini litum la bangso teron lang ni kaching room along tum kata phapon na bisar po tum asar lo semson dia lang stamina titong no na pot alang pa stamina pero tu par pig lo nilitum apuson apor ke mi ke long pot alang li krem do na ka along an stamina alam an sir de me pedo do nang na pen perab no nang la pen nilitum teron lang ni tum kaching wai stamina ha pisar pen itum kaching thum jir pen klem akamalam ulong stami arnam anu si herjeme video nang posi nilitum pini labang so teron nang ni kaching rumalong la an pen si nilitum mai stami video pandela Pini Karbi Prime Tama Biota Bangke Lapansi Kangton Iklong